Yeseka ambasuze ke nongere mbahe ikaze inshuti bakunze bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Ikaze muri aya makuru agezweho kuri uyu munsi turi ku wa gatanu ni tariki 16 Gicurasi muri umwaka wa 2025. Kaze muri aya makuru na makuru n'undi agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kubabwira yuko muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze kuba inama y'igitaraganya itunguranye kandi ikomeye. Akaba ari inama yahuje abagabo b'amanyenyeri n'ibirokoroko mu gisirikare. Turaza kurebera hamwe impamvu iyi nama yatumijwe ikubagaho. Ni inama rero yateraniyemo abo ku gisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Bituraza kubyinjiramo ku buryo burambuye abadukurikiye tayari hano ku Ibendera TV. Uyu mukobwa mureba hano niba ari umukobwa niba ari umudamu ntago nabashije kubimenya neza, ariko amazina yitwa Maria Bizimana. Uyu rero ngo yahawe misiyo yo kwica abanyamurenge bose. Uyu bikaba bivuga yuko ari nawe ngo waba yarabaye nyirabayazana w'urupfu rwa vice guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu rero turaza n'ubundi kumugarukaho, turebere hamwe uwamuhaye iyi misiyo, turebe n'ibindi wakwibaza akora uyu mukobwa. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kubabwira kandi ko muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hongeye kumvikana amasasu mu bice bitandukanye, ariko icyo nakubwira ni kimwe, nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 nubwo bakomeje kugabwaho ibitero mu bice bitandukanye nka Katogota, aha Useni ndetse na Kingwengwe na Tema no mu bindi bice bitandukanye, abarwanyi b'umutwe wa M23 ni ibitero barimo kugabwaho by'ubushotoranyi, ubundi nabo bakabisubiza. Ndagira ngo nkubwire ko magingo yangaya abarwanyi ba M23 ntago nzi impamvu, sinzi ikintu bategereje, sinzi icyo barimo gupanga, ariko ndagira ngo nkubwire ko muri iyi minsi noneho ibijyanye no kwa advancinga begera imbere babaye nk'ababihagaritseho gatoya. Muri aya makuru kandi turababwira ko muri teritwari ya Fizi n'ubundi hongeye kubera imirwano ikomeye kandi iteye ubwoba. Ibi turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kugaba ibitero bikomeye bikagabwa mu baturage mu Minembwe hakoreshejwe drone. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko ibyabereye muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari akamaramaza, hafi yo gufatana mu mashati y'abagabo babi cyane cyangwa se abagabo bamwe na bamwe. Ibi rero byatumye hashyirwaho komisiyo igomba gukemura cyangwa se kwiga ku kibazo cyo kwambura ubudahangarwa Joseph Kabila Kabange. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma rero inshuti bakunze bacu mudukurikiye, kaze mwese aho muherereye muri aya makuru. Na makuru yo ku Ibendera TV ushobora kugiramo uruhare uterekaho like yawe aho ngaho ikazamuka nkayibona. Muri aya makuru kandi niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, tayari ubwo ni umwanya mwiza wo guterekaho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kakagufasha kugira ngo igihe aya makuru agezeho hano ku Ibendera TV ujye uhita uyabona tuyakoherereza utiriwe utakaza umwanya wo kujya gushakisha. Mwese rero mbahaye ikaze, ari nako mbibutsa gusangiza izi nkuru abandi bantu kugira ngo aya makuru agere kuri bose. Hanyuma mukanya ndaza atwinjira muri aya makuru ku buryo burambuye.
Yes, nongeye kubaha ikaze mwese muri aya makuru. Amakuru yo kwibendera TV na makuru kandi birumvikana tuba uri bugaruke kubijyanye n'urugamba mu bice bitandukanye aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera iyo mpamvu ni munyemerere aya makuru tuyahere kuri uyu mukobwa bivugwa ko ngo yahawe misiyo yo kurimbura abanyamurenge bose. Inkuru ikomeye cyane. Urumva uyu mukobwa yitwa Maria Bizimana. Uyu mukobwa rero ngo yahawe misiyo yo kurimbura abanyamurenge bose. Uyu mukobwa biranavugwa yuko ngo yaba ari we ntandaro yo kuba urupfu rwa Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Uyu mukobwa rero mureba yitwa Maria Bizimana. Ngo ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 25 na 20 y'amavuko. Akaba ngo mwene Majoro Bizimana, umusirikare wa leta y'Kinshasa, iyo abanyamurenge abatunga gatoki kuba ihorana umugambi wo kubarimbura. Uyu mukobwa rero Maria ngo niwe ukekwaho kuba yarishe Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Juvenal Gasinzira, nyuma yuko ngo ariyo misiyo yari yarahawe nk'uko amakuru ava muri ibi bice abitangaza. Kuwa mbere w'iki cyumweru turimo nibwo i Bukavu havuye amakuru yabihiye abantu batari bakeya cyane abakunzi ba AFC 23 na twirwaneho ndetse n'uyu muryango wa Gasinzira wose muri rusange. Na makuru yavugaga ko uyu mugabo Juvenal Gasinzira yitabye Imana ku itariki 12 no kuvuga mu ijoro ryo ku itariki 12 Gicurasi muri uyu mwaka. Hanyuma rero itangazo AFC 23 na twirwaneho bashyize ahagaragara bakaba abarihanganishije uyu muryango wa Gasinzira. Amakuru rero aturuka ahangaha muri ibi bice n'ubundi aravuga ko uyu mukobwa ngo ari we wishe guverineri wungirije kandi ko ngo yamwishe atumwe na Lieutenant General Masunzu uyobora zone ya 3 y'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Bisanzwe bizi ko ngo uyu Masunzu abanyamurenge bamushinja kubicira abayobozi abo ku rwego rwo hejuru, kandi ngo abikora kugira ngo ashimishe ubutegetsi bw'Kinshasa abwanga urunuka ubwoko bw'abanyamurenge, bigatuma rero ngo bakomeza kumugirira icyizere, ari nabyo ngo bimuviramo kumwongerera amapeti ya hato na hato. Hagati mu mwaka w'2006 Irundu mu Minembwe hapfuye abasirikare bakuru b'abanyamurenge barimo Majoro Nkumbuyinka, Kayezu Hasani n'abandi bivugwa ko ngo biciwe mu gitero General Masunzu yabagabyeho, ari nabwo ngo yahise yongererwa amapeti kuko yavuye ku mwanya wa Brigadier General agirwa General Major. Ikindi kandi twagarukaho nuko uyu umugenerali ngo ari we urimo kugenda agambanira aba banyamurenge, ndetse ngo bikaba bivuga yuko ari we waba yaratumye uyu mukobwa witwa Maria Bizimana kuza akwica uyu Visi Guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu uruhande rw'uyu mukobwa ntirwemera ibyo umukobwa wabo ashinjwa, ariko buri ruhande rwemeza ko uyu mukobwa ngo yarasanzwe aziranye na guverineri wungirije kandi ko ngo bari basanzwe ari inshuti. Ikindi kandi cyatumye ngo uyu mukobwa ashinjwa nuko tugarutse kuri uru ruhande rujyanye n'iby'uru rupfu rwa Visi Guverineri,
ikangarana ry'uko yapfuye ryabaye igikorwa kibabaje cyane. Ngo abakobwa b'Abanyamurenge bakaba bakomeje kugenda bakivugwamo, ari naho uyu nguyu Mariya Bizimana yinjirira. Ikindi rero ngo gituma uyu mukobwa ashinjwa na kiriya cyaha nuko ngo yahise ahunga. Biravugwa yuko rero ngo uyu visi guverineri wa Kivu y'Amajyepfo yaba yarahawe umuti wica imbeba, kubera yuko aha mu Banyamurenge ngo uyu muti usanzwe ukoreshwa. Ikindi ngo cyatumye uyu mukobwa ashinjwa iki cyaha nuko ngo yahise ahungira mu kindi gihugu urugikubita, kandi akimara gufatwa ngo yahise yemera ibyo ashinjwa, anahamya ko ari Masunzu wamuhaye iyo misiyo amushukishije amafaranga. Ikindi kandi ngo mu gucika yagiye yibye bimwe mu bintu bya guverineri birimo n'amafaranga menshi. Mu bindi yavuze nuko ngo hari abandi bakobwa bari kumwe nawe cyangwa se bameze nkawe bahawe misiyo yo kwica abayobozi bo muri AFC M23 na Twirwaneho, ndetse avuga ko ngo bagiye boherezwa mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cya Uganda. Hejuru y'ibyo, kugira ngo agere i Bukavu yaje aturutse i Kinshasa, mbere yuko agera mu Rwanda aho yageze akabona kwambuka i Bukavu. Nyamara kugeza ubu uruhande rw'umukobwa ntirwemera ibyo umukobwa wabo ashinjwa, ariko buri ruhande rwemeza ko uyu mukobwa ngo yarasanzwe aziranye na guverineri wungirije, kandi ko ngo bari basanzwe ari inshuti. Uyu Gasinzira uheruka kwitaba Imana azize urupfu rutunguranye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, nyuma yaho AFC M23 yari maze gufata uyu mujyi wa Bukavu, nibwo yagizwe guverineri wungirije ushinzwe ubukungu muri iyi ntara. Akaba yarasanzwe mu mutwe wa Twirwaneho nawo ubarizwa muri AFC M23. Agataho biravugwa yuko uyu mugabo abo mu muryango we bakomeje kumwunamira, dore yuko uyu mugabo yababaje abantu batari bakeya. Ngibyo rero ngira ngo iby'uyu mugabo ubwo ni ugukomeza kumwifuriza kugira iruhuko ridashira. Hanyuma atwihuse n'ubundi reka atwerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira uyu munsi kuva mu rukerera n'ubundi hongeye kubera imirwano itandukanye. Ikaba ari imirwano yabereye mu bice ahanini bikikije uyu mujyi wa Uvira. Akaba hari imirwano yabereye Katogota, hari imirwano yabereye Useni, hari imirwano yabereye Kingwengwe. Ibi byose ngira ngo twabigarutseho mu makuru yacu yatambutse, ahubwo icyo nifuza kukubwira nuko n'ubundi iyi mirwano yaguyemo abatari bakeya. Iyi mirwano yaguyemo abatari bakeya rwose, akaba ari imirwano ngo yaguyemo n'abafite amapeti agiye aremereye, haba ku gihugu abasirikare bo ku gihugu cy'u Burundi, ariko kandi n'abasirikare abo ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Iyi mirwano yose yabaye ikaba ari imirwano yagiye ituruka ku bushotoranyi cyangwa se ku gusembura ko ku ruhande rwa leta ya Kongo bagenda bagaba ibitero kuri aba barwanyi ba M23 mu birindiro baherereyemo. Magingo yatuvugana abarwanyi b'umutwe wa M23 ntago barimo kugaba ibitero byo kwa advancinga begera imbere. Ntago nzi ikintu barimo gutegura, ariko byanze bikunze bashobora kuba abafite umugambi w'ikintu barimo gutegura no guteganya. Nyuma yuko rero ibi bitero byabereye mu bice bimwe na bimwe bibaye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, Uvira abagaba b'ingabo za FARDC na FDNB, no kuvuga igisirikare cy'u Burundi,
bahise bategura inama y'igitaraganya. Ni inama yahise iba yihuse kandi yihutirwa. Ni mu gihe amakimbirane yakomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abagaba bakuru b'ingabo za Kongo n'u Burundi bakaba bahuriye mu nama ikomeye cyane mu mujyi wa Uvira. Akaba ari inama ngo yabereye mu muhezo mu gace gatutumbamo intambara aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikaba ari inama bivuga ko ishobora kuzana impinduka zikomeye mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya abarwanyi ba M23. Inama yo mu rwego rwo hejuru ikaba yahuje abagaba ab'ingabo zituruka mu gihugu cy'u Burundi ino muri FARDC. Akaba kandi kuri uyu wa gatatu tariki 14 Gicurasi mu mujyi wa Uvira n'ubundi habereye inama ngo yaba ashinzwe ubutasi. Hanyuma rero noneho hakaba hongeye kuba inama yahuje umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ni Lieutenant General Jules Banza Amwirambe na mugenzi we General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB. Abasirikare bakuru bombi bivugwa ko bari baherekejwe n'ingabo nyinshi z'u Burundi, bakaba ngo bambutse umupaka wa Kavimvira mbere yo kwerekeza mu gice cy'ibikorwa bya Sokora ya kabiri mu majyepfo muri Kivu y'Amajyepfo. Muri aka gace hafi y'imirongo iheruka y'urugamba niho habereye inama mu muhezo. Umuturage wo muri Uvira wavuganye n'urubuga rwa SOS Media Burundi avuga ko ngo ari inama yabaye kuva isaa 2 kugeza saa 10:35. Aba bayobozi ngo bakaba bari baraho mu nama. Gusa ariko kugeza amagingo aya ngaya nta kintu cyari cyatangazwa cyavuye muri iyi nama. Iyi nama ibaye mu gihe amakimbirane hagati ya FARDC n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo n'ingabo z'u Burundi FDNB nayo bakomeje kugenda baribwa insataburenge n'abarwanyi b'umutwe wa M23 cyane cyane mu bice bya Katogota, Kamanyora aho bakubiswe inshuro biteye ubwoba. Iyi mitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo ikaba rero ishinja imitwe imwe y'abarundi kudindiza ibitero kuri M23, umutwe w'inyeshyamba urwanya ubutegetsi bw'Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa ko igisirikare cy'u Burundi FDNB cyohereje ingabo zigera ku bihumbi 10 mu rwego rwo gushyigikira FARDC n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo na FDLR aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bose gahunda ngo nukurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Bose gahunda ngo nukurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23 nkuko n'ubundi ibikomeje kuvugwa ahangaha muri uyu umujyi wa Uvira, dore ko ahangaha n'ubundi hakomeje kugenda n'ubundi habera ibikezi by'imirwano ikomeye. Hanyuma rero ni munyemerere tuvuye muri ibi by'abasirikare twerekeze muri Fizi. Muri Fizi naho habereye imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi. Abarwanyi barimo abo mu ihuriro rya Wazalendo risanzwe rifatikanya hamwe n'igisirikare cya leta ya Kongo kurwanya umutwe wa M23 n'uwo twirwanaho muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru baguye mu mishyamirano y'impande izombi, bongera rero gukozanyaho hagati yabo. Bakaba bashyamiraniye muri tumwe mu duce two muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Irasana y'akanya gato hagati y'impande zombi, ni ukuvuga Wazalendo
n'abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ryabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 16 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025. Amakuru yagiye ahagaragara nuko iri rasana ryabereye mu gace kitwa Marisha Simbi, agace kakaba gaherereye mu ntera ngufi uvuye muri santere ya Baraka izwi nk'umujyi munini wo muri teritwari ya Fizi aha muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nirasana rero rikomeye cyane. Hanyuma ni munyemerere twihuse tunyarukire muri iyi nkuru ivuga yuko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kurasa mu baturage ikoresheje drone. Akaba ari ibitero byagabwe mu Minembwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kurasa mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo hakoreshejwe indege zitagira abapilote drone mu bice bisanzwe bigenzurwa n'umutwe wa twirwanaho na M23, ariko ngo kubw'amahirwe ntawe ibi bitero byahitanye. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki 15 Gicurasi muri uyu mwaka, ubwo igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abo bafatanyirije hamwe bongeye kohereza drone iturutse i Kinshasa igatera ibisasu ku baturage batuye mu Mikenke ahagenzurwa n'umutwe wa twirwanaho n'igisirikare cya M23. Kuri ubu ngubu amakuru aravuga ko igisasu kimwe cyaguye mu baturage kandi ko mbere yuko iyo ndege ikirasa yari imaze iminsi igaragara hejuru y'iki kirere cyaho ibi bikorwa byabereye, ikaba ngo yari imaze iminsi iri kuneka no kugenzuraho izarasa, ariko ku bw'amahirwe akaba ntacyo yangije nubwo ngo hakirimo gukorwa iperereza ngo hamenyekane niba hari byaba byangiritse. Gusa icyo abaturage bemeza nuko aho ibyo bisasu byaguye ngo ari hafi y'aho abaturage batuye, ibyanatumye bikanga maze bamwe bakazinga ibyabo bagatangira guhunga kugeza na n'ubu ngubu ngo icyo bani cyose. Mu ntangiriro y'ukwezi kwa kabiri no mu mpera zako uyu mwaka nabwo FARDC yateye ibisasu byinshi mu bice bitandukanye byo muri iki gice, harimo ibisasu yateye Irundu, Kiziba, Gakangara no ku kibuga cy'indege cyaho. Ibi bisasu bikaba byararashwe icyo gihe bigasiga bihitanye ubuzima bw'abaturage benshi ndetse kandi bikangiza ikibuga cy'indege cya Minembwe giherereye mu gace ka Kiziba. N'uyu munsi rero leta ya Kongo ikaba yongeye kugaba ibitero hakoreshejwe drone, ibitero bikagabwa mu baturage. Ngibyo hanyuma twihuse ni munyemerere twerekeze ku nkuru irebana na Joseph Kabila Kabange, ubwo twerekeje mu nkuru za politike na diplomasi. Hafi abagabo batandukanye muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo habuze gatoya ngo bafatane mu mashati kubera ikibazo cya Joseph Kabila Kabange. Bamwe bati niyamburwe ubudahangarwa akurikiranwe na leta, abandi bati ntibibaho ntibenashoboka. Umugabo wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agomba kubaho kubera ko yatanze ubuyobozi mu mahoro. Bamwe rero ngo ntago bakozwa ibyo kumwambura ubudahangarwa. Ibingibi rero bikaba byatumye Sena y'iki gihugu ngo ishyiraho komisiyo y'iminsi 3 igomba kwiga ku bijyanye n'iki kibazo. Kuri uyu wa kane tariki 15 Gicurasi nibwo Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateranye ishyiraho komite tekinike igiye ngo gusuzuma uko ubudahangarwa bw'uwahoze ari perezida akaba na senateri ubuzima bwe bwose Joseph Kabila
yabwamburwa agakurikiranwa n'ubutabera cyangwa se yaburekerwa ntakurikiranwe n'ubutabera. nk'uko amakuru aturuka mu nteko ishinga amategeko abivuga, ibiganiro ngo byagaragaje imyumvire itandukanye kuri iki kibazo ubwo ngo cyasuzumwaga, ndetse bijyanye n'ukuntu ngo hagaragaye gushyamirana hagati y'abagabo b'amakote y'umukara n'amakaruvati atandukanye aha muri iyi nama ya Sena, ngo byatumye hafatwa izindi ngamba zirimo gushyiraho komisiyo yo kwiga byihariye ikibazo cy'uyu mugabo. Ni nyuma y'uko ngo batabyumvikanagaho n'aka na gatoya rwose. Abasenateri bamwe bashyigikiye kurwaho ry'ubudahangarwa kuri uyu mugabo, mu gihe abandi bashyigikiye bashingiye ku ngingo ya 224 y'amategeko agenga Sena, bemeza ko ibyo bigomba kunyura mu matora ya Kongere. Nk'uko iyi nkuru rero ibitangaza, Sena ngo yatangiye kuri uyu wa kane ushize gusuzuma icyifuzo cy'umugenzuzi mukuru wa FARDC gisaba gukuraho ubudahangarwa bwa Joseph Kabila, perezida w'icyubahiro akaba na Sena ubuzima bwe bwose w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero aturuka muri ibi bice aravuga ko ngo iki kibazo kiri gusuzumwa mu ibanga rikomeye bitewe n'uburemere bwacyo, cyane cyane akamaro k'umuntu uvugwa muri iyi dosiye wahoze ari umukuru w'igihugu mu myaka 18 yose ishize. Abategetsi ba Kongo barashinja Joseph Kabila kuba icyitso cyangwa gushinga, baravuga yuko ngo ari icyitso cyangwa akaba ari we washinze AFC-M23, umutwe umereye nabi ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila Kabange rero ubu akaba ari mu buhungiro, akaba ngo akurikiranweho ibyaha bikomeye, bavuga ko ngo ari ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye nyoko muntu no kwica abasivile. Magingo aya ngaya rero aha muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bakomeje gucagagurana rwose, bameranye nabi, mu gihe bamwe bavuga bati niyamburwe ubudahangarwa, abandi bakavuga bati reka nagumane ubudahangarwa. Ibintu rero bikomeje kuba agaterera nzamba muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano kwibendera TV, ni munyemerere amakuru twagarukagaho tuyasoreza ahangaha. Mbashimira cyane mwe mwabanye natwe muri aya makuru, ariko kandi mbibutsa guterekaho like niba bamaze kugera hano. Yemerera uterekeho like, ndifuza kubona like zizamuka. Ndifuza kandi kukwibutsa niba ari ubwa mbere ugeze hano kwibendera TV, yemerera uterekeho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe kandi wibuke no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification, nugakoraho tuzaya tukoherereza amakuru utiriwe ujya gushakisha. Ndabashimiye cyane rero kandi nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, ari nako mbifuriza kugira weekend nziza, mwinjire muri weekend neza. Hanyuma ubwo andi makuru nakagaruka, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.